Natanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kiban umat drone akhir zaman. Ke Nabi, ya Ali, tak bedah kata tajak ulaut. Terus ulaut ke kalian Sayyidina Ali, orang mano-mano. Ayat Quran bak pelepah-pelepah kurma ma apa-apa hana orang permen. Gawa Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kalau lonjak ulaut lengkalan di atas ia ma apung-apung ayat-ayat Quran. Tapi orang melangu-melangu hanya permen. Apa maknanya? Nabi hendak jawab pilih. Ya Ali bedah kata ajak ugunong. Terus gunong ajak Sayyidina Ali ke kalian tabah cicim. Cicim cukup lagak dari su indah bak boleh cicimnya muuki ayat Quran. Tapi tengah ke kala-kala nak bak kaya muki ayat Quran boleh, kaki lagak suara indah, itron dari bak kaya ipajuh bangki binatang mati baju. Takjub Sayyidina Ali, ya Allah, cicimnya bak tubuh muki ayat Quran tapi makanan bangke. Gua gelapur, ya Rasulullah, kalau lunjak gunung lung kalian cicim muki ayat Quran bak badan tapi makanan bangke. Ana perasa pun Nabi. Ya Ali bedagata ajak ugampung. Teruk gampung ke kalian sibak bak kaya timoh bak kaya lain ya dia. Ngawaju, ya Rasulullah, kalau lunjak ugampung lung kalian sibak bak kaya timoh tibak kaya yang lain. Nyam baru jawab oleh Nabi, ya Ali watega tajak ulaut takalan orang melangu-langu ayat Quran bak pelupah kurma terapung-apung mono ke umat lun di akhir zaman orang semua buat sajan orang jak buat hai timli. Orang semua buat dum dayah-dayah balai-balai buat majlis taklim di masjid di manasah hana orang jak. Nak katruk kan? Orang empat mentaman bak kafe-kafe mentaman. Honda Musa bak kafe-kafe. Bak buat awak thot pengumuman malamnya nak buat geuli hana letruk berat le pengumuman lo kele kecil ngunci melasah dak war nya dia ju ayo jam nyokonyo kedamun. Yang kedua, ya Ali wate kata ajak gunung takalan saboh cicim mau uki ayat Quran tapi makanan jibangke. Umat lun di akhir zaman bak babah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar insyaallah astaghfirullah makanan riba. Tahu kan? Yang babah subhanallah subhanallah subhanallah. Hanam jungok pedung roh dalam put apa tu? Hanya mencungok orang empat warduh oleh tu alhamdulillah. Ba'abah alhamdulillah astaghfirullah makanan riba. Riba ke macam jenis riba pet, riba ra, ribayat, riba qarat, riba fadal, riba nasiah. Termasuk terjadi riba orang sering tukar-tukar tamah me. Jadi dak jet meh 60 ben tukar tamah. Kan nanti na lebih salah sidro nanti. Bisa jadi jet riba fadal nanti nanti. Alihnya punya riba lom banyak cila riba yang ke riba bertambah dan tumbuhnya riba bertambah dan tumbuhnya riba. Nah nak kisah nanti di antara Sayyidina Abu Bakar dengan siro sahabat ada gecok meh payah gekoh sikan karenanya nak lebih salah sidro riba. Orang paju riba lebih dahsyat daripada haram tapi dua-dua aja dah usah raya. Nah makanya orang paju haram pilih le jenis. Nah yang model belo kameng peluh, belo lemah peluh, habis baju dah gop. Padi gop, jagung gop, rutik gop, habis baju. Cok lemah pun belo ber. Sama cik mah nak cuak rayu cuak lemah. Sama ya nak. Cok lemah peluh, baju padi gop, wek-wek lam-lam gop. Lu belo lemah 10 juta, tepo belo 20, 10 juta lawa. Ada dalam padi gop. Cok lemah pun belo, jauh aja. Terus bakabah mewe lagi lemah mewe lang pada go. Hana mau warah tujuan. Karena peng haram. Nyo le jenis-jenis haram. Banyak hana macam raratnan. Tanyo yang mekat, itu mau haram rak mekat. Tanyo yang kerja-kerja, itu mau kerja-kerja macam. Nah, pokoknya jenis haram banyak. Nyo tanda dunia kiamat. Yang kelih, ya Ali wate kata ajak ugampung takalan bak kaya timoh tu bak kaya lain. Umat lun dak ke zaman asai kasenang roy gop hanai buh nit nali. Katakan haji wat ke gop nali kira.
Ya awal pun yang gaya belum. Ya kan? Makanya selagak-lagak udik urang lagi udik uno. Enturi uno? Uno. Bukan. Tawon. Seafood uno, tabian uno, pertama uno, patedeng babak kaya hang patah. Bak kaya biasa pai, tapi hang patah. Nyan seafood uno, pahget. Meribe mujuta idang hang patah kaya. Lagak tat manusia lagi uno. Berangkapat geduk hang aje ke penyakit gop. Geduk kampungnya senang gop, geduk kampungnya senang gop, gemengan dengan syaranya senang gop. Mandum orang senang nyan seafood uno. Bak kaya dah ya idang hantong pernah patah. Nyan seafood uno. Kun kalbak pisang wala takun kalbak jelatang. Baik-baik apa ya? Ya dah tak kun fikir apa hadis ha? Bejet gata lagi bak pisang, bejet gata lagi bak jelatang. Bak pisang dari ukur manfaat sampai pucuk. Bak jelatang tu peh mentong biriam gatai. Belagi bak pisang manfaat gop. Jadi uno idang bak kaya hang patah kaya. Yang kedua sifat uno. Watai pajuh pilih-pilih. Tahu kan? Saripati bungong itu tu. Nak pernah merumpak unoi pajuh martabak? Mana? Itu ri makanan roy unoi pilih-pilih makanan. Maka orang beriman, orang Islam makanan pilih-pilih. Gorengan pajuh, bu pajuh, iejib, sabu pinah, ganja pinah. Betaturi nyo yang haram, nyo yang halal. Itu yang nak pilih-pilih. Aspal pajuh, seng pajuh, batik ngun kerja kena ginjal. Hanat pilih makanan, yang support mendum. Bati unoi pilih-pilih makanan. Nya tipu uno. Yang kelih uno, watai pajuh pilih-pilih, watai tuh madu. Ya kan? Kerja tanya watai pajuh pilih-pilih, tidak tuh bermadu. Nya hitim nungguan. Item maksud tuh madu tak pegah haba bersemanis nya maksud ji